Number 1. Agnes Mensa. Do one friend akosio kuruwa. Ehin no frɛ awate atomu. Techimai. Bunu is capital. Oba ne kontonkro solo. Court. What day you court? Enya. What is say? Nyame ondom. Ehoye. Oh. Anti kuruwa pa ne wa yidin say. Ya wa Bible kure bi focus ya snap ne podu ya mani na ope. Me Bible. Say wuro ma hia. Yo. Asidanka urade. Amen. Peja kosore. Bodi. Me pacho medin de Mensa Agnes. Obatachima aye dwumadi a medin ti o mafra me akosuo kuruwa. O kire ne ma wa yi ase. Yo. Ade kuruwa, usi Bible e kura mi. Bible ye ekuta mi. No kure kwa na mebeka. No kware nko na meka. Minni tro. Erade boa me. Order. Ade kuruwa me ne esi. Sembe ni aba. Me pacho ne dinkan. Me dinkan achia mo. Adwumayefo a mo wa ha nyina. Na machia omo tie me. Achirichiri ene benchaye nyina. Menu ampacho. Awie de me baya. Nse me ne wadi nkomo. Me sister kuma ne ba berema. Oko school o nkransa. Setek. Omo twere na anu ya wo ka ho bi. Na menu berema nso ye frɛ ne kwabena ye boa dodo na frɛ na SK. O ye carpenter ni nti agya wo ba one ne nyina ne omo ye adwuma kakra. Let's akola he as we twa job no dey any practicals. Me pa chow you. Okay. Nti on the 17th August ana omo ko eso. August ye twa mi. Me pa chow ane. Omo ko akobọ dan. Asata me akra he no wi school na. Me pa chow ane na anu ade ya omo chro wie no. Omo di nkan chro ya nsa na dodo no e chro. Nti agya de o fie. Sama akọ retirement nti me tifie me nkọ ba bia. Me wo ho no ne ma me frɛ me say sister. Kwadwo ana obra be call adwuma. Akra ma me frɛ o. Me pa chow ane. Na kwadwo atiahwe. Aba ne sen. Waso hwa dua na ogina so no. So omo wo soro a dadoa kuta ha na hama kuta ha. Nti na je se woni control bia wo tie dua han so na bia. Mpacho ane. O tie dua no so san dua na wu. Nti ofiri soro hwe se de na omo si gina dan. Wantimi ankam na ho. Nti nachi ne bebo ho. Na menu ebe ma de ne tena ne moto so ba Techimai Holy Family Hospital. Nti doctor hwe na say spinal cord de esa bebe ntimi nya ho adwuma nti gi se bede ne kotamale. Ne me kasa na ambulance si ho. Omo de akola ikwe. Koduri ya ese veje 500 million ansana omo aye surgery no. No kwasem ni enam se sika ni ho nti no. Baya na awotwe na omo nko akola yi ho. Oje obi dom ye kakra na ye deko. Nti minu aberema no enam se carpenter adwuma nti no wo kakra da ho nti wo de so ano a di a ye wo fie nso ye wurawura ma na ye nya bia ye de amane. Nti wo munya bosome mienu ene na no 22nd na oba fie. Na obeduru ye na mimi hunu se enam na ya a woda ho nti efiri ni sisi echi ha ba nyina ye kuro. Ebusianfo ye be the pictures ne beto so you be a hu ne ma bi etisa e hawa metro piece na watwom afri ho. Enu echi omo hye ne POP senka pempare. Enti de bia omo wo ne pane na 2.8. Pane ba kwa bede woni. Mpachane. Nso awira hosam ne se me bye ye. Ne na anya adwuma. Ne nsa nya adwuma. Sabe so obedidi kora na ya ntete amana. Na chese oda ho. Kasa hende ubisa na sema obekasa. Andi kura nkasa na maame na nkasa he yahe. Me pacho omo ko review nti omo de ne konra. Okay. Omo de ne konra nti ne me de be. Chese akura unua be ma na ne ba ne ba. Na maame nkasa oho. Me pacho oho ne papa mum akola no papa mum ni aka baby. Pacho ne. Nti no kwasem ni na no say omo ma omo letter senka yemfa nkofisio
ye kwa wo mo hwe kuru no o mo say nya de o mo betumi je se kuru no me pa cho wo ni efiri ni sisi achi ha e ba ne to line no so ho onde to so a abusuafo mo ma ye nhwa de kakra akola ne kran so kan sembi me ma ne kasa ye se ne nipa aboten antikuru yo nyaboten abuso yi asinti aso atifrika videos ni ya radio Abigail now fato so no e dia pacho etipa munyi free so ni ne tuni ni ti ano ya ne to me pacho ane oda na chi sa so we dey nkase kura kaisa mo bra ni nkase kura pi o hwa sabe ontimi obeja ne nan ya wo hu obadwonso a wo hu di 20 years o mo de yi kura to ne be mam na hwe say ye bo ne diaper show vraman fa ho na no banada say ya abi je mo fa ne picture na no classroom nto so ma ye hwa kola kro a wedi emiasa na no banada wo hwa o mo ma light off machine a woda so nso gisi ye plug akra yi ni ndi no kwasem ni ya wera husem mo fa ba bia no da ho a wo kasa ne so nto so ye me ko pe bibia bedi ba bia no o da ho no mi amida ya premi ya boja samu na no da ya mi school na me ne mi wo fa na ya djuma we school on Kranza Technical Institute me ne mi wo fa na ya bodnaso technical school na me ko intide ya makwan kra mi wo fa chi we school na ne mi wo fa ya djuma na 17th August yekoye adwuma ewo uraso yekoye sa bia de miti aso no awu ne bunu ti ebunu no machina ebebo precautions be nya adwuma holy family dua ya bosi go no ti wo papa na una wo ya adwuma ti na woni mfa dua no awu ene wo ma akola ko gina so sadi na o me de me ko Tamale teaching hospital koda ho 2 months na ko ya no operation ni omo so omo be yemi no 500 million 50,000 na murusu ayeto ani the doctors wo beji ti ukakani na bomu na be 1 billion abusu afwa yebia na abusu aboa na osidie kanoso timisire tachima mpanfuo obi anisamu obi amonone fuo so momboa ane babia o mutawonka babia mutinka bia ane dai no kotore kura bisamima no junso kura timisire munyi free ebusuafo Ghana no aya ayete no ye safety precautions de yemfa nya adwuma wo papa na wono na wo ye adwuma na kora de yemfa ne se wo school ene wa makwan wo ba ne wo ba be ye adwuma ti se adua na wo dan ne ho no a ye gina so akobo edan so no papa no sabie son na onim se dua na wu because one na mo sese eti akora de yemfa ne se wo school onim ante kuruwa uni abe ma carpenter no kwa bi so wonu so esi ebrem no kakra eti no onim se dua na wu aw ma kran ko vigina so we de mo ada uruma on se ne nua hen sabi o enyine na babu ndi men ka se na awu sa enye dua kafra o enye awu sa nko gina so nkebu no ni pe yu akola wensu ni munyadu tina tim se dua na wu no kra wa yen ka no kra ni empamwa eni ema bi atwa yie eni emfa ne se papa no wadi ka akodan no ho asana bi akra no kra beba anti kura se dia ne yenye menu me de ma de srade ne me de ba nyina ne se mommo ame
na ne kakra bia basod aseketu obi ensa ezan say kai da ho no sabe na de wabo Martin amane James Akosa me pa chaw wo hwa e ba se me nso me de letters ne nam ne wo fa ba ko Mr. Ebrahimadu omo yes omo ko na unse okọ na wo nkoto china nkoto we de ba te James Akosa honorable wo ko nsuansi Chachiman yesre because asem no me bo obi amane no na mo kan kire Martin 50,000 years kama Martin wo betu abusia for the Ghana obi a wo hwe mawie mi show so Chachiman man yesre chama Musa Asante nom yesre papa kwati jajomo nom chakese nom mum wa mo de hie engesi ade asem we traffic Chachiman kra ebe kumase yesre mo betimi aje mo ye pitepia ya bubodi Ghana not Mr. Bed when sika se Martin atisa case we pepe onabo James Akosa wa wo tie me srawo adwuma ba nana sompan wada woroma sa case went to me free Chachiman emetena kumase yenyina nipa ba ko yes but ka wadie ke betumi asofu no fie yesre anti kuruwa kasa me pacho ohwa ye honorable onyanem from so is not Dabianka ye kanati kruwa obianka say from so me say onti na sanka watse a kasem wei James Akosa eniama kese wo ye buo nipa adai mini Chachiman Martin to me organize grafon kwa be 3,000 enche niama nche eniama ne be gu trailer so ni ye yi cha the president sorry onu ani botom eti wenye adwuma na de me kan sen ka esa mo maneti yibi Chairman Musa Asante Chachiman mezi yitima market chairman wa niam mo je no anu odene ma me pacho we de ne min ko to jogu fom na wo hwa assemblyman na wo sa abia no one ne o ma asem na what is a juma assemblyman hwan na kumfi me pacho da bi se woni su bi kumfi wa nyina biem nti wode ne hwan betoma no me kan me di tro me nim ni pakoro nti wode ne chena nya sa nkasa de wo kan kamiru anka minim se ne wo be ya ma na abro so na ba ko na wono so nti misra no ani die kwan so wo moaye na akola he won so ne mfiri ne ya da brem ya awira ko sam 20 years na so obenya sister said na me manya bia obeda ho 40 years na te se ne ma me nko ba bia na se kuro hin aboto kakra minua se wote ye ne nra metwa ya me dia bai awira wusem ni akola wo ye brefo mama kwan mi ntena fie me kwa kopa bibi aye hwe nkwanhia Aunt Paulina Abraham de me se krafem my lady me da tono da hoyi we holy family tamale ho yakoya no munya enye na surgery no they say or the hospital na ye dina be fie me pacho nra no mo san de ne ko review nti o mo wo hokora ti kro no komia se o mo se o mra na o mo nhwe se o mo ye surgery ne se ayiye se nyi ye se wo complain se ne bonso ye ne ya they say se surgery he ba ye o mo aye se ye nya kakra ko ye nti o mo aye jaka de mre ba kososo no na se awie peye mpacho na omo surgery ba ye no tamale me pacho na teaching hospital me pacho na Aunt Paulina blame nam de ma shema my lady me da say na de no kwasem ni yare hosem na da bia ya na ye ka say nipa wote ho a na wo sere nyankopon se o ma nkoto musuo ni esen debi we esan na akosan abrantie akodai abemu a 20 years ankeja enye kura wo bone ho moden se ja me so meko akomanim ofri school ba na akodi pa na ja wode to ane ho so na wo fa no se ne papa nua o se ne maami nua na wode ne koye adwuma no enti ne ye ka asem we my lady na bisa maami se na se nua wo nua na wo hyehye no enti wa hu se ye obi bi kura friend hook wo ko dan so sane obi bi edi so akola keto wo wi suku a wo ko practicals wo na efro dan wa tamane de na kwa adwuma we edi adia e ba ye won se mere wafo na ebre so wa hutika na sika san ya na nka ode be ma no a etu akohia nkwanhia ya den ete saa
eti ye besre ye mfa ye nua na ye baadie enya futu sem ne adesuade adwuma bi a woye bia no hwe se wapomuden ana se woda ache nso ye dan ehia because enne wotofom sesie ya ya asem sabi ye ni aya hwe busua sabi ye firi mu sabi o ebi kura ton abusua ni nyina kura 500 million kura ye nya hwe de yakoba na ba mu akitikiti se wakohia nkwanhia eti sei sabi ye besa ne nyame nam ya doctor for so besa ne yale de na nso da ban ene kyena na meblemu abusua yi kakra se durum na bi a wo ka asembere ma asembere ba empini mpanifo so okuradim enti bibi ni a ese se wonim kura se wo bisa kwaso mo no munya enti se enkrata bi ana se bibi ete sa ero na ese mo ye da mudi akire na emom ye sere ye tiefo ne ahwefo se mo dawroma sabe pap boy ya woda ko obi nim wo be ye daache me say Paulina onomo mateje men sakosa ti asem wo ya ye simple kra na me friend na me kra onomo wada ma ye to nkra enye dan ya so mpa de my lady ye kwachi mo magene na mba na mo train mo no me hwe abrante ye de e ma ye eno no kra kwachi ne ye sere ye tiefo ne ahwefo aya domfo aye duru me bi amoye de mo bebo ase madawroma mo de na mo fa mo hunyim e bi a doctors bi so waduro bi o mo so betimi ya bo ana so mo so wo mo bi a ye sere se madawroma ye mu anipa wa bra wo ye den wo ti ase na we die emu ya sa brante sei e koba sei ya wutira nye ya ye nsem ne ye bebrebe ya adwentwene kura e ma wo so ye den etimete adwentwene kura timi ma otunsum kura ye den ewu eti ye besere busua no se duru mire bi ya ma munya na jeje mu e wo musa ne ho mfa no de enkyerechire bi ne afutuo bi nya dan enkoma no ne awerechikire sem bi nya dan enkoma no my lady wadawroma yesre yetiefo ne adofo ene ahwefo se madawroma mo meye ye moa na yenyi ye nua ba me ye na na sompan ne kwakwaje wadawroma wo de hye ne bede aduru ha yo asem ye die yesre wo ne bomoden aba bi biara wo ye bi a wo temenka techima maria ho tie me ne wo hweme boromai ho de hye wo faase nana akure wonye akwadworo kakura wa wie school kura de nko betu anyonko wa kopa bibi abedi but ofa no kwan bi so wa amwaye negligence bi akoso obabi papa panimu a wo ye carpenter obodan so de ese you should have known better ese wo hunu bibi ono ko na de ko ye wa kesi na o divo my lady mami nidi no me refi antikruwa nyankopon hirawo se wo tabla sem we pa de beto me lady animu ni wan fan ko bia se obani mu nyamfo wo ba ohima kase o kasa man du akiri na nyima papa bi woni mu nyamfo ba ma me pia oba pa lady de aduro no ai badon abja because sama mi e dia se gongo nwanya ma lady enye yie oni ni adazo wa wo ani nyankopɔ kasa kyerɛ ne sɛ fa bra ma me meboa ani nyame ya adu wode abeduru wonim na menim sɛ asɛm yi atrɛde kɔ na abɔfra nso ho bɔtɔ no ne yɛ de ne munyam hyɛ de abra wurade ɛwɔ afidie wei so ɛhi no ma me de bɛkɔ amene bɛyɛ yie ɛyɛ Sompa Nkomo so aya ani nyankopɔ bɛyɛ adom a empanifo abubo omudin ma me wodawro mo sa meduru hanom a ebi asamle ma ne kwakwa wo hunu panyine no dabi ba wonum wasam a wakan mi wogidie mapase empanifo ndiem nika eba be so ma me ni abofani mu ame agya abofani nkwa na ma lady na ka me tujum bi na me nenye na me ho mfame ofi abayifo nya emfa to mutirim wode dodo eye de ne due yi eye muno yakoyi due ye firi ho akofa wuye de koto sa abofra nkoti aso ho ofa enio ye fi abayifo ani amo yen na ma abofra sisi akopim onye ba bia afa kobo se ni sisi mo nyen kobo ho na sabim producer wo jonso kra wontie mo eni muti am producer adwonbonum tirim de mo pani pan se akadabia ke besu na nkensa bu yeyem ne dia de kokwato yeyem no mo fi abayifo mo na mo de o e fi abayifo nyo abayifo nye o abayifo nya kra abayifo nyo enti se wo ya bofo na de fru wa e bayisem malady sa me de ko fi se bi ahwe bi na ahwe de ho na su malady dua no ense danya se bia ye de wu ye bekwa koto bia no so e wo se papa na tiki kel e wo se tree dua no nanso enam se dua no ye yi ne huhu mu ne de dua wu ya to ntere za ne beba
Why a patiment? I credit tears one a year no, and a deliverable from. And in your qua, and now qua. Some will be one more free of Rosasumi and Sa, or Bobo from Wabo say, or sorry, no proper no call. Edientia. Nini say, I bay for ye no mutia, or man share your swa, no man pamphas or papa my Dutch into no. Ye appear to go central me of Freya, Malady, and your qua. And your qua say, ye big job of friends say, one trout say, Uncle D. Ye knew me a dear double for him. Ye no more say, a couple of diamond no, and a sadia yan Tamon Kakrabi, and your quid for the wee, and a cotwab of Frey, a patry. Now, Professor compared you my. I know quiet particles, and ye. Eti malady, ye too young penny phone crack. Baby, a drewy. When I'm with my soy movie because when you punch it up will be the four, and will both be here for your say, ya, say, ya, much the bar, move soy mu. Eti yes, Ramon, touch my mind, I brought him out for, and when you're 4 years, yen, and in Penford would say 1 hour before, Madaruma, ye lady Akasa, your Panama Bessessa Casa, woman soy mu, won't first come away, yes, Kakabi, 2 billion, a big yabo from and hot on the qua. Yes, Ramon, Madaruma, Munhui and Bobanabo free. And then about friend to me, sorry. No one Timin Tony Panu Moba. Near foreign trouble saying, oh, yes, Malady. About friend who told Moba. When you go on your mouth from there. No money juice, papa. No one Timmy more. You ever didn't talk or any knee at the words of Mammy Primeni or day in court. I asked Rahusam Zodi for many passery. I was here for I'll meet you. It was him. Oh, fierce anti-grua. Now, or girl. David. So, I did. I will watch you. Watch it. Anti-grua, my mouse, mammy, Tom Cray chat to a free. We are singing. Patch me that's it. Abusian for Muntie me. Muhammad Wabrochre. Mo wa mani munyina ba bibia wote menka a wote mene ne amensra ne se mo me na mintimi mpaja akola na ye nyina ye mfaseda e ma awurade sade mi ru ekan na ye nyina ya de ndonto aye awurade aye yo abusia wo bi a pese ye de bo akra ya number no neguso no number imi enu bia 0541 126 626 and 0242 056 978. Emubia so she and 0242 955 893 0242 955 893 kakra biara mubenya muma impeja akode na kebe efe se bebe ba betra na obeba be she rade ani munyam ne tui se yem se ne kasa kurepi me de akora ne mponi misuro yo wo hwe ya na obeka se ni kasa he eno ne rade nyankopon akora ke asem ni se yedi boso me se boso me mi no na awotwe me 17th nti nyame bo 17th of this month na 3 months 3 months mpacho you na kola etim faako no mo hwe ni ti no mo se ne twai sei so say omo say what they say you say he fa ho no da ti ne maame no ate say ji ha wo ko ho 6 this anumere 6 nti me nim cause ade we nya da ko na si nti say dia say one ye kan na no say ye pagya na say ye de na ko holy family ye koduru ye hwi che kore de ne betem na ye de ne woda ka no musa konti mi na ne ante say do be de atranse kwapem say akire ye nya bia ye de ne tena mu koye abusia fo ye sre ye kuta ensem achechede ne kra sre mu nya 054112 6626 and 0242 056 978 and 0242 955 893 na impeja ebei sister natural spices didi peche
Yenia yakakadro ya garlic I jelly. am affixé. Edia spices. 100% natural. Ya wakoko die. Didi ye wo beef die. Festi me no. Ye wo goat die. Ne festi me goat die. Ye wo stew die. Ye kama. Ye wo fish die. Kama. Anunsuo no ede. Na obehu. Na emu aduandro no. Esiesie 100%. Me pacho ye wadum pampa so PZ Roman Hill. Bant me dwom so amedwom and crime CMB any o kan shi. 0243535025 Offsist. Come on. Wako haisabia ma doctor Kajon say when your variances. Oh, eye hormonal imbalance. Eye office. Ube bunsa unhuna mane. Koto edrebi na no. Untumi ntuko sia. Koto edrebi na no. How ababi dredre oswa. Untumi ngoda. Pacho edroni ni. Ebe buawo. But any day, malaria drew tatashe medical tablet and in the suspension. Kodanim penny for dear. No, me pacho 2 malaria. Midpoint Pharmacy Limited. And Walker say, also office a dre, or may be a 2 rupia. 2 years. Obaka. Yebwa libido na kosoro watenka be kama emu be your friend na so your message so a otima dana ho me pacho 0596 607858 Kangen no super papa na ye kangen akalandric water enso yi uyo bi a wo ajamutim eno de ka ho pe binom akoma ne bebo yie eye adwuma ye fantini mu ni nyina be fi emani makoso ye pa ye se ye to baby bia na sompa asia abawa rutu kwanta sof mame enya sem ketwa 0241449191 Piwak 3P garlic mixture eyetwa ehwa epai me pacho pressure teshewa kasiamro so eye 3P sano na yo tititi eye 3P 0248 kopebi na no abaje na ebua wono na ema mogeduro papa 0248928824 Gentleman Dental Clinic wosinye onum bon eyinka halitosis eye judgment dental clinic me patro judgment judgment ube shego judgment ya report junction total filling station 0559139582 papa achamfo ba o ma yade nwane spinal injury eno de wo ye ho adwuma onsano na yo titiri eno kekabo mu a ya na ukoto dwa ho no achamfo ba eburo kase bi atu eno de otu ase akura o ma wo de o 0244988004 give us P caps give us me secret no wase kobe ma udu sinanimu wo ye mre unsu ahwe udu so emu ya wo ya no be yitiem give us core capsules ka ho no pebi na no na kokko ni nyina nwane give us animonyamra Herbal mixture ene de etumalelia se ema wo de ho kra 020543222470 Edusa Herbal madansi eni koko puma uta ka ho ne ko pe madansi edro nom be ma be gina brane ne kwasem ba obra yo be kama Edusa Malahel malaria na fa ointment no so twetwem fa massage wo pono apo nya 0500110115 TIME kopedo ebi na no entutu muade on fele nipa ko petam ni betsonom na mo atinka enamu sayade ne sansa wo 0244176669 EP original brand t-shirt asem ne ye ka no kopebi ne to ne fa mesi white ubenya black ubenya na ubenya already so a ubenya bi so a boxer shorts ye no de shewa any signet no yewo na emaba be block C yani KHT Dubai Gate 4 ni dia numche 0243510138 Spanish 3 power Spanish anti-aging kopebi na nom ni nsisi ni pebi na untimi na udwale na udwo na wure fi na se atata Spanish waye mere ka hoen wanum wo pam chesi aduro yi udware a wuti na obehunu se yes jade nyina hene no 114111 Mama's choice mesi mi mama yire ensem nya di bio
say mama cho ye wo fufu mix eno de me se benkuta na wo hia menkan ka hoen bode ye opebi banchi ifa gugu fie ho afa ye wo makono obidi di kama ene ye wo abemuduro eno de fa ye nkwan efa bibia amfra ko wo 0244 fa ye wro me se nkwan ne be ye kama se Cherry Prestige Ghana Limited ye ne 2 pure natural mineral water abofo atum ema odi fo kobra mtaba ja tum enso ehote akono e wo be so de koma panyini a oboni nsem ma wo ye ye wo topon wo jawale enso ye na obenya emunyam so 2 pure 0538141360 now so kwaje odi enkrato FD4 ya jetum say ye oboase baby diapers eno de mesim ema monwoma yen 100% na odi fo pa kobra me to bia chemo wodi ball bato ho eye ne tun wese ense bia ma ho enye nsesa bia e man to ye kama monwo na me mere mbumfa momma Bread of Heaven Ministries International on the 25th kopem 30th November woyen Kenya somsonko wato ne staff Francis Apostle Francis Ajenasari Bishop Raymond Akwa afe eye Bishop John Benjamin Odro Reverend Dr. Robert Akofi Apostle Dr. Emmanuel Abrandon ko anyone may come so how be that so many be that so erade be fa won so na won masane na ordination no so ebeba so eye Saturday 30th November jumedi beba so e wo Safar Gardens atasmaso e wona jumedi no ko Grace Gifts Grace Gifts mesi adrei mami wo bin tete na doctor fo hypertension to America say yade ayensa achacha enfensi ho Fred Mfishedu ye hiane yade bema chiko eno de ye tweba ho kwa ye bi mesi ye katron China steaming enyasem keto bema ojire of Paris 0543 Grace Gifts 0 eho ena yensoso yebutu mepacho abusuafo ye case number 2 watrase yasemu a yakoso free na anu ye papa ye yatabi ene obeba okwadui case number 2 wowura yatabi ene no fra obaye achiase oye complainant respondent ye fosia ene no tu fra ya obaye Kenya se court all day in court pia na brother oba fosia o bible correct be focus ya ne snap dey na ape koyan sorry come back to AD you pijai bodi me ya fosia kra bible sasa mo amekan trodo mini tro nyame boa order ejatabi jo bible abai wenso ebabia ono so ka ho yo ejatabi bodi me ya otebi kasegua kasemu me ya otebi kra bible sasa ma me beken trodo eno kro trodo mini tro onyame boa me order ejatabi bone tofa ene oyere dada aba na ema ne kwan no so nka de wombia because fitina nansani wato aso me da abedwafo ase se o mama konya se menkasa oba fusua me wale no awale no egu no so wale ti awale no egu ebusua ebusua se yibichai ena obusa ne busa de se be kono woko no mefi hobi mti oje empata no ane kai afin skwala no so no bodan o magumi so na menhwe wo mu ena okoe nti okoe no okonanti mu a ena me so me ma obi behwe nkwala no ti mo bi behwe nkwala no okosan ba bi okobaaye no me ko ha da ma no nkwala no nti to behwe nkwala no ne nkwala no tena ho ne nkwala no nti ono nkwala no tena ho no na levanse so san be fi to be fi ho no na me na mo bi jane e frame say mama aba ba be me kura ne frame mama asan ba say no de obi a me na ja wale de da okodo ba be de wa me ba ya o say edan no wale me na si ye nti no ni di mu to ba be je fa am say okay minim sa me wa mamle kwa so me wale e wo na si ye ka sa ne nyam so no prot no me je prot no mi nu enam say me wabusuafo nti no me ji mi nu no me ma de baako ena me busuafo de baako me ma de na me si na wo so eti enam say yes ana Mr. ma ka say fi ho de yentem na wontra wo say si epento kwa na me metem na ntra me yire wo ho eno ka sa ne te na ko ha ko pe asase to ma me
Misa no kwa so be boa ma to asase no e de ama oba afusua mpanifo me kɔtɔ asase m de sie yo kɔtɔ asase no e de one ne ma miensa no e di nyina ahye so megusu a me si dan no wo se as e ho no wo mpe ho ono pe behwe nyame anim aka ho no aka tem se dan ya asase no me se kɔtɔ na me mpe ho na efie ya na mpem se na makɔgye asase wo mpe ho sesei wo makɔgye awia de ho pipasi na abrew wo mpe ho sesei fie ha na apa na te etemu ho sa na okɔ wale ekɔye wedding na asase no so okɔ wale kɔye wedding na te wo asase no ho na okɔye wedding no na wa minim se gu yo se gu minim sa be fie ho obe fie ho no sa be edidi na abusuafo ye frefre abusuafo ne wo fa wo mbi mabusuafo nyina wo mbi ye koshia dan no so no dan ne ye ha se 4 ha na kan se mfa se dan ne ye 5 and ye chair down 5 na me man no 3 and I was me fair 2 me man 3 so f2 it means so no say o si pe atete and ntokwa opedua abopan ne duabode wo pepa ba yes so obeku sofo enna mi be o ba Sofia de duabode wo pe ene wo pedua e be ko ba bi no wo ye o so be bodua o mo afrefra fofre ni o so bodua o afrefra obeku odifo o be kapa enso ne ka o ka kire me enso eti ye behwe ade kra odi beku no na wa ne eti o pedua bo ne sensem ti na ja me pem ho asem boko me ja me free ho no me dan no ye na me sisa ante do o me be ha dan no ma obi o ti dan o ti dan mo obaba o so otu a wa ko be fa so obetu wo no ono age miensa wi ono age miensa no na wo de ama han no o so mo obi antinem e ko be fa so obetu wo no eno na enra wo be so be ka to so easy e ko be fa so obetu wo no obe ti ababa wa bi na se ne tuom wan tokwa eni atembidie e tokwa ne atembidie sedenti because ono wo ne diem die nti no obi an wo ne wo mokoko kasa ne nya mu bran so kasa ne nya media na menya e kwa me sesa na tie dia wa mo agedan dia me dia me chichem ma hese metimi ati light pipe e na me be wo de koto wo mo kolodo mo ho wo kasa ne ba ne se light pipe ko be yi ato akone efifi wo koto obi am o mo bi e ma ho efifi wo mo bi na wo mo bi e ma ho ye de na watra ha se gwa e ko ba bi a me dan me dia mo bi so wo han gate na no oni ale ko ye dede wo ye dede enti se de yi ni si atete ne so me so me to mani bia ni ba bia ko mo anim na madawro ma bia ba se monka se mi mame eti masem ano no se kan ye kam ne sen ne ko pese ye kama won dem pese mo kama me ne se wo wu o me ni enka na menem ba sa dan ne de wo de ama no me de ama no ya bi na momu de mienu na wo de ama han no wo masum dwemira na wo de ma han a wo mo ntinem asem na no amasem ano ana mo beton dan no ma chiska no na se duru ho ni nyina gira me ni mienu so yo me da so wo want ya se de beton hwe eja tabi on se wo kasamami wo yedin watu aso abe 2 days ni me mpese wo be stand tene die no wo ba betwintwa na nem manfosu ya de di kan de nti na yasi su be kundi fo pokwa bana e de na di ku no di fo o nitro me woni mi se me fama asem si wo ka kire mi se mo wani mo no so be kum mi twem first one na tikasa second one tikasa mo timde mo no ma be ka chem se de no wa ye a ba mi edidi watem kata so fu na be twem na mi dem ntere no se wo se obeku an se na de no de beku na de na ma ye no ene sam de bi e di aja before kan wa wada yen nyina tie fitikati so ene ye de wo hye ne nsa etu o kina BBC a ono a me de me show isu po bi tetre taw de furu ni ane kone na hwe fom ne be manfo si akwa edu bebrebe 53 days papa ya buru so ane wa ankasa wo ye mo ba enura betre nsem o kan ye no em se wuti bi wo bayi wo se ye no kore wo mo mte de mo pese on betra ono akra ne de wo so de han mo di pastor so no ade ne ho akosu wo se da eti de wo maka nyina wo so ya makwan amto me da mo ase ni mo tiefu se mo ama me akwanya se me nkasa aya ba me ya wote we me ne shaase ye o break on the break me virgin asante ache mo so ana me ne wo me be ya wote we be me abemu we onna ya abemu onna ya pani me ne wo mama yensa eti wa ya me ho ade wie ye no na ma wo akola we no ye me ho ade akura ase wo ye don tosifo ye dua ne ado a ne ade enti wo mu a na ode me bag kumase na me ni sister abrese wa betena he ma ho no na ayense bebre enti me sa ba ala ake ho ti eche na be fa akola yi ketu abemu apani me ba pani na jane na mu a
nti owa na osi oba se wasi fie nti ye nyina ye nyede ye mra ne ye bae e bae fie no na onwie ene ye timwa kakrakra ene ja ye de ye ni nyina wie ye me bae na onye fie ni nwie ene ye nyina timu 2 plot papa na otoma no no wawu ye fe na opani agya ako na papa na wu kanya ase ana papa ne ton plot no ma enti edidi mu kakra saa ukwa bijan akwa so ana ukwa ano aba mi wodwam ana me ton me no ma ana me baba mu wa yi afrem se mama brasesi a na me papa ayi no ma nyina de kɔ ukrom so of mama obedi adanse me ba ye na papa bros wa ma hye me sie de mi sie koma ana ode agumu asema me kenya me ne me dance ni koma ye didim eno asesa dross agumu asesa me dross agumu ya tabi eno de eno ma ne ko asante achemu so okwa na me nuanu mpanimfo ni ho enti ma chiri ba dross yakogu ko ni aye fre na amakwa adu ena sesa no ma no de kogu ho ode ekogu ho eti de se no wa fo ba wa abijan eti ode no ma ne ko ye no kwansin ena me ba ye be wu so bi abijan ni ba bia ye dai abefie ho abijan ho fo ma so yesi atopa to konya bi sa abefie ho ena wa summe wa summe ena waja me na mkata o se jaya no na ujaya no ne jawo me ba to na so se me na me jaya no asan kon sen summe emum wono na jaya me wona sesa me no ma na so anya oba afoforo nti onya o ja me no ano kofa oba ne fira bijan oya ganani oya abijan ni ena ode ne baaye no maami tabi papa tabi wo kasa no yire no ote ha o efiti 3 days ni se broken heart so achewa kan yanka wade ne ma ode ne baaye no ana kwansin ana ode oba ne baaye nti ode oba ne baaye no ana busuafo betena ase kan nsem ni nyina so fo maami afedi me baaye wode boga proof me baaye no ode ne see car ne front abaya fefe ana ode ne call kromu ho ana ko yi me no ma nyina gu gate achi ewo mo so ne sa kole o tia de wo ka wodi tra no so be chi menua a odi mati na sisa no ma no ana ode ko he eti atifia wo ba no kra no abamu wa no me na ade ne bra me amhwe no oni abija ni ba no asema be kenya me ne me dance ni me ntwa ntro da so obayi fira kromu ba oya adwuma wo tem obeba na manu aduane ne de asi wo so de sika kra sa me na me ma ne bie asema me ka otufo nyakopon ne me dance ni me ntwa ntro eso no suwe ya wa dre so an so fun ame oba ka se bi ya ba ya ha ho afedie obebem sa nra aboji sei chiame aboji sei be kan de ntu so be bratu mi enu no wakosi full house o ma me yonko ba oba bai abija ni ba no awo tem wasi dama no ne ne ma ne ne timu na me dia wo yam no ya ne die o ma me 3 rooms so singing room na be me dia ma me na fe 3 rooms no ka ne ba ne busa ne ba no ne ma no ama mo baako me dia singing room ken prato wo ma me bi prato no so dia me je me die aya me penso na ne toy ekodu ya wo se efie ne ewunu abado lantiri wa dia na so na me friends o mu de me ko so ma kwan yo red control and omo ma me ne me mayi bo so me start na me yale a me wuo omo ma me bo so me se me ne me mayi ntu and am say obi a me nwrante dan a me ne be ma bobra me ntu sa de enye yi na me fra na na ntwa nso nyama na me bo wo china wo mo me bo wo mu dua no e wo mu a no mu ko dua to no be fra me na naso man kwa ayen ho and na me de me ko ye be ti hobi me kwa na naso man kwa ayen busa me sa maame papa yi de wa ba se wa boni dua na de ati na abo ni dua efie na da so yi ana me kire ni mu flowers nso de madua bi me kire ni mu me kire mu nyina me kire dua no mu nyina kire ne se kwa wo de ma fa so ni wo se fie na ni nua ba dia eno nti ana ma boni dua no na na so man kwa yira wa break ni virgin jata bi na so man kwa ayen busa ne se na so man kwa ayen busa ne se wo wale oba no na wasi ufia na asa wo wale na nsa na wo ye no se wo wale mi ansa na wo sie na so man kwa ayen se de wo bia no me penso no e wo so de me wo de uchefa ba ni enu akro no aka wo da me ma me da ni dua ni wie ya so for ma singing room na be me dia ma me wo de da ni nyina ma hai hall wo be wi aso so for what is the hall ma ha da ni no de hai wo tu me dia ma hai me ikwa na si training me oba besia me university mi enu me na hwe obusansa na wan si di wo ya jata bi wane boa akwala ba mo oba pa so
agita Mrs. Shaw we so wo de kan betena free force me de grafo ka Yabotre what dem akwa central na ya wo chi ni tu wei what dem akwa central me kwa free force blood David one na yire beauty anu ti ya asam ne ba ne ye frem na mo ma na aye enura ne fiti adua do se ya wada ena papa ya kan sem wa akama na me ba ya penti black Yabotre me ba no me ka sem bia anka bi etia no Boko oh mami o papa wo pai wa sam ne papa ya sam ne me ba ntam akra bra ma bra ne ho o ka se Samu bia tu mo kanya so. O be ka se o so be ka. bia tu. Ye be bie. Basante ache mo so for evon ko amfre. Abranti. Ekoya me ba we di ma fa so papa yi wasem ne me ba ntam ne onua no. Ba ko so wo gardens university. E wo ya fa ni ba. Mabalaki metrasia. Baba pa metrasia. Me rankwala ye school fees ya. Mami we nya yade ne free wa no. Jiwe se wo nya dia ne ejai. Na ko. Wo mami ayi na ni mu ne wo fefefe ntese. Ye why? Boga bi kura be wale doctor bi be wale do akwa America. Sho ho fe. Shakolaro form pe o gina frato so me jemeti wo fe papa. O to se. Adia me sika Abusiafo. na obo dia na majuma ta se bi na ala mama bi wabusia o me wabusia me so o penso se me ti me ma da ni Na wo si da ma Cote d'Ivoire ni ba. tu is why my yo Wo si da ma no. ma e da na me ma se mu Wo si da ma no. Emu bia ni wasi kan ya mo ba. This one quite that. Edani chemu wo ma okoto Tie enura mafosia yekom fiti ya wada wo bronsam so wo ba foforo ya wasi dama no sem de oba wanka me ka se me sesem me ka se nante betena se aba fefe eh mo baba yi ho fe papa ba ko so ho ono so tie kire wo so ono so be kasa mo fra na mra wo no mami aye ba ko wo so no baba ma na ye ba ko wo so no baba ma na ye ba ko mami nya botre bi ti me nya sa eja mami ba ko mu ko wa me pamo what can say free wada broken heart man 3 times broken heart man yo Ya ma ko ya men ka se wa ha. Asa be to twede wa ha. mami udi say Pacho e frame adobia. Adobia me Bible kore be focus ya national Pacho pepper me pe Bible. ko yan sorry Me call e back to Edin. okay peja bodi ye me Eye me adobia. ikra me Bible Me cry me Bible. sasema me beken Sasema me beken. No cre. me nitro Me nditro. nyame boa me Nyame boa. O dey in court. Adobia o ma me no papa sem dia na onimu wo Mama, me pacho me ye ba. Omuhia ya o se ne pe na me ni ho nti ma e ma adwen se nka me nka bi. Na emom de me nua ne ba e sa wo so ye ba nti no so ye dey wo do ho beji asem ni because e ba sa ko ye se wugina we ye chi wugina me mpene sa e bi asi pe ama no me ni ade ade nti me de na nka me ye dey me mpene sa na mi sa emre bi na mi sa dem hu ansem papa ye dey apake me ma me ni o manyi na egu car mu e na o de me si front me ya akra me nim hwe odi wo si front odi me si front se o de me ma me ni o ma na ye dey e ko ni krom mo so odi nyama na gu bag mu e na nyoma no se panties ni ade de bi gu sugu ko market wem eso ye ka wo se ya no kore also ani ma ye odre me ma ni ho ni mpa me mpa bia o na hudie be pansi bia nya wo na papa ni ma na me eko wo so won ma ni dance ni ne ma papa ikwa no tu ti ma me wasi da ma nyonko ba obi dia no de oba ma singi ma mi si da ma me yonko ba mi bu sa wo so wasi me tiremu wo mi tiremu wo da na wo so tiremu wo oba pakasa wo no na jwa pa e wa na odi nyoma ni jae na na me ma me abusuanfo na se obi ene won tini nua ba ketwa e na na e wo ho na ti sa no san do ba no ja wo ho me ne na sa ba e na odi ska ofre me ma me na odi ska odi 1000 e de kan wo se wasum no na cha sa 1000 nyesi ya da kotena ase me ni hobi me ma me ni ho me dance ne ma ko ne wo fa ho ya fia ne brand musa wo na le bob wo na le kan yo ma mo ka se ni yi o mo ka se ne ya fia ne brand odi asem no ya fia ne brand odi asem na ade ni pa ni nyoma pa ne ku si wo ho no Pama choma mi pese mi cheche mu kakra mi tie o e na ye dey ye free one ye ba fie ye ba fie a me mami free friends o free jom ba fie a
me papa lɔke ɔno ne de nneɛma ne kɔwie no ɛna ɔma ne nua ɛde ka bi ba ɛna yɛn nso nkura no ɔspaki nneɛma nyinaa de gum na ɔkɔ han dan ɛwɔ dua ase ɛna ɔde ɛkɔ tena mu na nsa na me maame kɔ anim baabi ɛda ɔde kɔ wadwo ɛna ɔmo yi police ni baako ansa na ɔmo yi na ɔnaka no mu ama ɛdɛn ama papa kyerɛ ne baabi a ne ma wɔ andi 1 month and a year na yehu say me ya na fio metaba o yehu so aye de wakofa abijan ni ba ne de na ba na che say wo pɛ ne de na ba nti na oyɛ de wo pam o ye free ho asɛm ne de atie no e free ho no asɛ ye gya wa pam ye nti so nkran kwa enim hwe maame so asɛ wono so a onim hwe na ene nyina ye de tete wa nti wo ma na maba abijan ni ho agya mehu broni na ma ba nchen oye kokko ajei abija ko ma ne kokko me ba ho nti ba ho ni ma na sa twen yen kra ne ede ebe fie o na afei de yen na ne tete wa nti ebe ye friends emre durume bi ma me so ye de be kan ye hu ofie o nti fie nyina na ne tete o de abija ni ba ne betena ho yen nyina ne na ma me ne te kama ma me ne te kama obekọ adwuma be ba na ma me anu aduan na cha ne de asiwo abija ni ba wo kire wa ma me ma usika emre bu ko fa ba yere ma ne ye wo ka me ma me na na frɛ me papa e kae e na papa ye de etwi eska yi ma o enti e de te wo no ma emre bi me se ma ye ne ma me nya asɛm na papa gina ma me na chi ngaba kokko enti e friend say oni me nya to ani ase de bia no oni me nua no ntokwa na plot bi da na papa ye den ekosi se afie ya ye ka se wasi e na okosi fie ne ma oba no enti osi fie ne ma no abijani no osi fie ne ma no na omo ye den omo tuko ho ne me papa nyina ne nkra no ne ma ne ye 5 oni abijani na wo san oni na wo 5 ai ana mo so mo ye san 3 yan so ye 3 ti nwotwe pa chwan yo aja tabi mo oni adwuma enti e ba ne sa ne na ye de aja wo mo tuko enti en kwa ne eti wo afei de ye se en kwa ne eti wo na e friend say me mami baby a yeden yen ye wo no me papa yi na se ho ne flat baby a no ne me mami e ware no mo wo no nka se baby a flat ni master bed ho no wayi ye free ho e de akwa akire ho e na odi ho ahanum se ni nyina ye de wayi ye free ho ma ye ni kitchen inte bede na wodi amahan no obi a waba be han dan no kro no kitchen ye on fa ye nye hwe na ma ahanum chemu kakra bi e ba ne sa no obeka okoka seja efie ne nye ne dia de be kwosesa dan papers efie ne ni nua ba dia e de current control ma ye 1 month say yentu yen high dan yentu nko he ene yenso yesi yentu enti emre bo sa kofa aka so obeyi nioma e na me nua na odi wo sa beyi mu ni obeyi nioma no me nua na odi machi no ohu ya no lock ipo no so dada nioma ile unyi ne enyi ne china na me nua ne lo afede papa hi bupu na nimpo otutu my no nkoda nti rent control ho no masem no e na lead ye my de call otumfo sumankwa ahini wo koda o ne o ma me aka afei de na akoye se chese yen yampene no adobia se baby yen mo maame edan se no wo fi ho ba ko pe edan ye wo ho ye ba ko 9 stores 2 mama ni nyina o de aye den o de ni nyina ma on wala be ka kire mo se edan ne se o se dan ne 5 efi o mo nko o mo rent sisi o mo tim nipa 3 e na ono ne de ama o mo tim o wa flat wo na yen yete no se no wa pam ye free ho no de no so ma e no de ye o de ho nyina ma ha minti bi da kwa se de ho e no bi so be ha ho no obi wo ho mama e no bi so be du obua ai o ma fa o enti na nse ya amenya bi betina o mama minja me mama to dada ka me nka mi no ni asem o mi school fees wa chia mienu nka wa na be chia why na chia school fees me mama na de me call nursing e na your friend say edidi mu ana eja ensem ye omko kan eto okoda enti mi papa e na aba be chia mienu na mienu na wa chia school na nyam na hwe mi o 300 school fees mienu ere papa ya chia ni wura mu me boka 70 million book nim edidi sika nim hwi ni university what den o obi da ni na wo bwa onya da university yedi eja tabi wo bwa no books no de na atoy scan sender no what is that one me scan sender no when na school fees anu pa me kasa san che se de bia ma no watu ya mienu na school fees no na no mo ma ni so atu ya ba ko me ma mi chia ba me ma mi na de mi remo me ma mi na de mi remo chia school fees mienu na on so be chia mienu 50 cedis
Ketwa no o win ba man 40 cedis of mami me to life papa di anim dabi me to life me this kind of send no ma me this kind of send no o de kan pro say now the send eja tabi say now the send no bi adi eja tabi say now the send no me be ya oti we ebi wo ho a me abija na mo ebi wo dada send me discussion ma send this kind of say now the man no me send be 5 million me send 5 million me 10 million dada what send me 5 million any e show phone I did see how one cedi buy school fees ka chire a ode ne to no hu wonya school no e no friend ka chire say dada me pacho me school aba o ka chire no say on tell few 2 years oba asa no akọ school me nam de ne ko wini ba me de ni wura so man for sia mama nka kakra fasi ye breni ti ye san ye ntwa ye ho nko enye nkrato ne nsa me me papa free ko di kan pro ogre me ma so ba nyame na bu atan me me chantro we nipa ni mo ko ja akati dada fasi ogre fasi ntino me papa free ko di ba ba ya edan na wa chiro no o say obi afa 11 do a wonti ase na manyinyi enkwara mpenfa so mbeto ni ya da varandem ne yiri ne ma no mo da flat ni mo ba veranda ye dem no ma boy atra mama ya ogre kan pro ogre dada ya ampa wajawale akọ na na jawale na japade no na e won ka na se ya charge me wajawale akọ uma u papa che onu na jaye che u papa ye japade no nwale u mame why japade no nwale mame mama toni na ye japade na so na oko na so mama me pa mi nya be ma we nu o wo se me mame ye beifo enti woni me mame o na me nkasa me o be for se me kwara na si me pa cho oboa me ba cho me kwa nursing training ana me papa me ka cha papa dada hisi ano interview na so ntino sika mama sika me fa kono na so sika ma sene mama me na me sesa de na me frem mama na me frem mama me papa on send this kind me mama for da woni ne kwa woni ye rati na kupon no e no kwa na say o ba sa na o tie o come kresa mama e o come kresa o leti ami bi aba me say come on tenu ti no ese papa ne japade me wo dia oni le ka try me be chalo papa makachire no busano busasa me na makachire no me say ewura kwa no tu na enu aka wo de edu ya fasi etim papa ba ya ye wa achire ho no o se won ti ase papa yi betutu ye dan pon e ma ye da dan pon enu de so ma me aka ai e ma ye o de for central me e kwa chi ni tu mu nyina o dem ma de ti ono ho de ko ye o sa dem den tu o dem ne say tari tu akwara we ko fampon mama endo me na ba cho asem o kenyina no o de munya botre o de munya botre mama min kasa bi e ya no ena u kasai ba che menti na ena u kasai de tu fata mi nyina ma kwati wo ba pe firi awada mama wa ye no nebe ade u be wan kasa me na me ye pe na de wo kan ma mi wantie me na me de tiri e mama ba so ya me ka ko sinina na na for that if you on bra Hubert me na me dey mama me ko bia Hubert 26 na mi ni so na de no wanyi mama nti asem ko wi sika ni ko ye ya sika ajapade na so fa me mama wo so wa ya dai fo na ne nkasa mi ya oni mi di nkomo wo na mama mi ni ya asem na sei wo so papa tu kwa ma me de ni private desk o de ni private desk asma me kasa me bona ko na senya kupon su be kun mama na dada oti wono o ma mi ana na dan fa ni mama na dan fa ni mama da wa o ma mi na de mama da o na adenti na fiam papa si ayet adenti na wo hu tumi so tumi de ye nya papa na wo wale asam ye so anya wale asam ajo padi anu me anu me si ye e ma wale ni guya na me anu ti ne kwa so na me ma se wo si fie ama ebija ni ba ono na ne ma ye nketoa na ono na ne bo wo brade wo so be che wo di yen ko Peter so adwadi mra tete o mai na na
be dan kura ba kwa mame no akofa me don ko ba na ya reho Bible say the ohunu mobroni mobon but dia fam awrade enu nti na sara 1 media wa sompa kumasi sompa sunyane sompa nkransa afie bia ye de sompa ebrem na yenko aye ntumi esan se ba kofo nsa ntimi nkate awrade ye to hu afre obi bia se sompa ache 2024 eba so live December bosome nida etos dunkru ye daya wada ye bebo jatrada e wo sompa kumasi swame enromo hotel opposite heya na fei ekunafo no dia mode betom ye dia ma wo me saint wo ntuma wo emu wo anwa wo betimi dia brain e wo sompa kumasi swame wo sunyane so wo betimi dia kosompa sunyane night market ho enkransa so wo betimi dia kosompa nkransa Ghana Commercial Bank building no mu ho na se wo krasika na wo pesa wo de bedi dwumadie bia number wo de sika ne beto so 0598559802 Edia beba ne Blessed Foster anatara 1 media sompa faade amoye won ko fisu mu so efise die mu ye je se bi si ja enyanka emubonsi omo ni bie chano klase omo ni bie so mo de afema ma afuso everybody won sram Bible say go hu perform everybody be sram so mo hu perform everybody sram no ni kese apapa mso be mo kese fa ho se dwumadie mu na propose prempa obo adupɔnkɔ mu onyame anadoye dɔso wo de beye bambo ama woni wabusua sompa achede 2024 enyanka ene ekrafo ne so omo bedidi. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hey, Sewa, me watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika dwane ne wanya otedi musa no. Oh, Express Group adarumenti according to IF4. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to anase visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, anase South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor runabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Moa 067 Ana 0249 000448. If I shop, I'm not sure you're bad. Right, and not so beautiful. What time about Michelle see about Queen Wayne and say? Bra, said your time about Mr. Esia Jimmy me fearful, and Yadia about ever so. Really, do this offending now. Bra, some make us a midi time about Mr. Huadansia. We are singing now about Temenka. It is some malaria. What run it time about Mr. Good, dear, and what I want to meet any deal. What run it time about Mr. A drink and your ma or bar waffle through. Dear, what mark for down for any aquada when you fear to me, and son of the time about Mr. Dre. Shasa wako hospital and answer lab. I'm what say. Oh, a 3-day malaria be answer. I also time me TIME. Time about Misha. I feel malaria fever be at any ziva a woman. Even slap. Ubenya be at all. Over the counter medicine sellers. Any herbal shop to do an FDA AG a judging cratoi at home.
Herbal Hospital. Specialists in every kind of bone disease. Herbal Hospital. Baby, a Sunday will be here. And so, Yaretini Sapa, spinal cord, swelling of the arms, arthritis, bone injury, swelling of the leg with reddish color around it, and so on. See, Herbal Hospital has special ultra-modern machine for checking up the body. I have tried them and I got good results. Try Herbal Hospital. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. Yes. Yas extra long sanitary pad for extra comfort. I know you. Pemuni nyina awie ahunu se Center Hill Hotel na etiso enti eho ne ahohogye papa e wo se uko Center Hill Hotel wo rooms a emu eye neat afei bar ene restaurant a ubenya aduane padi drinking spot conference room wo ho de ma social event any social gathering bia swimming pool enso wo ho a ubetumi akulu system ne down na se eba no ahobambo dia Center Hill Hotel wo securities a obeba wo ho by 24/7 na CCTV cameras enso monitor environment ni nyina na anigi sem kra ne se wo DSTV a ubetumi ahwe Champions League EPL La Liga local leagues any agokansie bia eho ye ni kan ye pa machira wo de ye no Center Hill Hotel wa mama ni dance afere ubehu Center Hill Hotel wo ebura so a eben agree kwada so ebia na wo pe booking ana reservation a ubetumi afre sa enhuman 0202 217 853 and 0538350545 email so ye centerhillhotelksi@gmail.com follow ye wo social media handle ni nyina so wo @Center Hill Hotel say ye hyiamo a anka yayera Koko piles hemorrhoids entibenya no duro prekope ani Iona Pharmacy, the Piling capsules, ne Piling ointment. Abba. Piling, P-Y-L-I-N. Bibia free water. We am telling wana. Said the idea Koko done and what do you need per mubiara. Mount Sanka Piling. Washa the aya Piling, ama Koko. Piling, aya plant medicine. Kayo, P-Y-L-I-N. Ubenya Piling capsules, ne Piling ointment. Our pharmacy. Herbal shop and I licensed chemical shop Bieremo. Pilot, Koko Drew Tatashi. Appeal for a ma woman Quadano for any Nquada winning fear do me no intimate fair draby. This advert is FDA approved. You're from Nana McBrown. Many
Eji medwuma ho sewa. Enti me fa medwuma ni agrokra. Sara na me fa me naso endi agrokra. Wada na ntontom ananta fra ne mu anketenkete bi ha wadwene. Eya nkasa. Enunti na me use holy mosquito spray ana holy mosquito coil. Ade kuntontom entafre ene mu anketenkete ni nyina. Enti kwaji holy sesia na dana papa. Holy mosquito coil. Holy multi-purpose insecticide spray. Dana kron. Se upedudu etua. Fresh 0322 037623. FDA aji ejedi nkratoi atu. With holy insecticide spray. Make a food Josephine Creation Institute Edema Emma. Any member nyina. Wa opese wusia wonsa no adwuma. Josephine Creation Institute say, "Bray, no one chewo enema bi. It is a wedding decoration, bridal makeup, birthday cake, any bouquet, table setup, bridal chair, any canopy. Afensie wia. Ya the video coverage tato amount. Any da ho. Kama. Sanso na facial and a beat eka ho. Ubema enipa na nim aya tron. Hwe, obi engagement, beats ahodro a wodi decorate no hono wa be ye wade enya fei na wo kwakoto ni nyina so Josephine Creation Institute ye wa atonsu S9 ye ni multi credit ene ye nhwani mu me pacho wo pese oni Josephine Creation Institute edi nkomo na wo jincheche mu bia ene fra hmatufo 0207 577 018 anase 0544 508 630 Josephine Creation Institute o se di o sie dwuma no wanya dwuma pa. Ghana mine, Asante mine, and bringing a training in us. I'm bringing here Kofi Upon Ministries. I did you make your cassia yet in the apostolic visit of Apostle Francis Amwakwata. The movement of powerful prayer, healing, deliverance, and testimonies. I'm bringing a Yawada 14th November 2024. Now here for Yano Kumasi Prempra Assembly Hall. A radio menu say K 12 p.m. sharp. A hot no banya kwenya when Yami Dinfo Kukurifu, a dinshia punimpu consultation. Na Nenumbre no 5 p.m. Na apostolic visit. Jumedian Pomponsono. I shall see gidi. Nyame Dinfo Edubedi in Naso. Any prophet Roland Kofi upon our that Grace Fire Worship Center. No. See Apostle Francis Amwakwata. Why you ready? Church Ameba. Munji date into one day, 14th November. Okay. I'll be in Kumasama about the redeem. Say that if you must afford Jala. Baba, what we do? Oh, can I have 6 no to work? But you made the already got Mamma the Abreu. Oh, yes. Kana Herbal mixer ni fresh Herbal mixer sini. What the Kana Herbal mixer ekutia malaria no. Now what the higher ashe fresh Herbal mixer mu manso bro immune system. Kana Herbal mixer any fresh Herbal mixer aye bibi draw ye de ahaba anu o se na ye ama woni ebusia pomodin. Kana Herbal mixer any fresh Herbal mixer enye mankoda wondi mfie dumienu ana 12 years open for ana obatan a oma akoda no for. Shehunu se wo malaria yare bi ansa no wonom Kana Herbal mixture se wo penro yi bi ato a fresh 0263 258 637 Kana Herbal mixture any fresh Herbal mixture Sasam Group in Sanwejuma. Every day, any day, everywhere. And this is what I think. FDA adi ejodi enkrato yatum. Kana Herbal mixture ye malaria no dro papa. SHS 1, 2, and 3 ambitions have started at St. Andrews Senior High School, and I have good news. Have you finished PEC and not been placed in a school of your choice? Do you want to rewrite your WASI? Have you been posted far from home? Have you been placed in a day school but you prefer a boarding school? Or you have not been placed at all? Don't worry, just hear me out. Your best bet is St. Andrews Senior High School, a grade A SHS with excellent facility and a wonderful teaching and learning atmosphere. We offer general art, business, home economics, agric science, general science, and visual art. We are located at Accra, Asinfosu, New Edubiase, Dunkwa Ofen, Takradi Shama, Mankasim, and Seshi Asawenso. St. Andrews Senior High School. We are always in the lead. Ebusiafo agita o asem na agita na yebu aboja tabi na nso nyamu mo no egusu ayi ginam se de agita bi kire ne se wo sidan ne bi ama fosua enti kwapem se
obewie saa dan de fosu abekɔ so atena fie ho obetena fie akɔpem so obesi saa dan na wie ne wie a ye ni mpanifo akɔvalu afie no ɛne abigya ni ba ne de na yahwe so oba ɔne ne hyɛ ase ba obra no we befitting abode I sɛ maame ne tena mu ɛne wo ba ketwa ne de ansa na bia fosu abefifie wa wa fifie wa kɔ na nte saa de a ɛbɛyɛ beta yeso obi ha dan a na gata bi aka kyerɛ mo sɛ wo mo nya fie wura fo ntiro mo mu wo mo no obeka bibi papa bi ato mo tirim na somdwe aba odai ko manfo suya na wo de snap ni ayi kosua bae eno ane sei esu kuta baburu na de na ya mo yesi yentia ma me de bae ne sei wo betwa ntro sei proto no eye ni nua ba de ani fie no eno nti na ma me de we ne ba se wa sanu de wabɔ ne hudua mama konsuma kwan wo mo akɔgya to aka bi o se proto no ni nua ba ai ade etika no kosua ne snap ni ka de be gina ani abigya ni ba no de no a wo se twa ntro no me se wasi fie am oba na wo se twa ntro no eno nti na de snap ni kosua kan wo ba ye me pa che wo mamfo sua de ye me nwanwa edie ne beba wa wo ba be ma wo ba pani a obi o yefuna no etumi solitia wo edi adanse ntere ma ne papa yesi ba bia nu awusie firi obegya ni ho edi nti na makora yesi me pa cho akwala no papa na se ma kire no e wo kwa ba so ene se wo so wa se adobia mo so akire mo me kura de me nya sa wo bai se wo bai fo ai wo se wo na ka kire no na se wo so ampa nto mpema ni mo ahwe onka na di nti na ase wa so de etia wo maame sa awale na no mo wale okwa ofa so ja awale ene nyoma no yi mfie ho no ene nti ana mama hu se wakwa ko yi mistake wa yi mistake awale ze hu se mistake na wa ye na feel wonu no nti afi no ba be page apart nti na mama hu se mistake na wa ye no se ye de ne bobo hwe ti ni mistake no ho bo na kura wo de bo no no but na say de wo mu ni say mistake ni dia wale na gu o ma me koi but ono papa ye japade na nsa na wade ni begu eti wo ne chefa pacha wo ne chefa o chepete ma papa ko ji asase wo boso ya echiri wo no ada na wo kwaji echiri ho na ha ya de nda wonne brand wo ma ne on fan chefa ma no ada na wo kwaji ne boso ya echiri ho na de wonne ne bresi ye ne de on fan chefa ma no ho aso esan said suba no no bia betre fi wo tuni ntino e sa na de bia problem ntento kwa de koso nti on pese on ne betre bonti o si dan ma no ko no binya na so bi na sa dan se se dru sen sa dan wo si ma de dru lente won si nwie na kopim so obesia wie de o ma me de otifi ho omo so eso mo betre fi na papa ka chom se mo we mu nya fi wura no eno mo so mo mu wom na no so na se o kan se eno student ama me kan se obi o ba betre fi o de na ma me atu no na mo ni ma ni betre na on pe kasa wo se ma ni fi me ko de de ni nyina otu o mo chese obetu obi a chese you need the particular reason to obetu ni kwa chese mitimi wa de punti wo yesa ipane ti wona wonya hwe na watu no sama jimi nti dada mami ya watina we ya 25 December 1 year Nigeria need to what madam me classmate or bet now adam no no aduane amani aweso omo ba omo mprefie o gas no no aduane wo so no mistro se fie ni be hie ono aduane no dem gas no asa wale na asa ha wa wale eja padia na wo je ne bia awale asem yen kan ye adai enti waja ne kwantna ho waja ne kwantna ho ana we awale de hia mo papa e asem papa go fine e pa chao ye ni jabo 10 minutes ni emlawai sabe Dr. Grofa Trust ye de ba da ya disua isi ya huri nti adwa no boko eno nti ene ye di menstrual disorders di nti a onyo ba ubunsa na onya mu hawo woti yaw di nti a ba entwa eno ho asam ne ye beka nti fa phone na gi number no ewia ne atoa nkomo ne so 0244 59 65 32 0244 596532 Nyankopon bo oba no obo no obeto maame na aso no wode nkosua nyina gya okwan na oba asase we so nkosua wode be ye o menses nkosua wode be fafuro ni nyina wode gya okwan nkosua wode gya okwan ba ye no eye 1 million na 1 million no wunya 13 years no na aka 300,000 na chese de bia igusu a eshi ebehia sa kopim tama obe free umem eno ntini esi wanya menopause
ɛno nti saa brɛ yɛ nkosua no wɔ mu na ɔsɛ ɔnom growth farm yɛduro no na siesie wo nipadua no ɛma wo nipadua no ɛyɛ kama ɛfiri sɛ adɔktafoɔ ayɛ nhwehwɛmu ahu sɛ yɛyi ɛma edu bi asi hɔ a emu nsia ɛwɔ menstrual challenges na saa emu nsia deɛ ha adwene ne sɛ anhwɛ a ɔbaa bi nyaba deɛ ɛtɔ so mmienu ɔbaa baako fibroid ba bɛtɔ ne yam deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa baako so bɛnya miscarriages na baako so anya menstrual pain baako so onyaa onuru ne panyin fie so nso ɔbɛstart sɛ ɔreact ayɛ obi a watwa bra ɛho symptoms ɛno nti ne yɛahyɛ growth farm yɛduro no de aba sɛ no growth farm yɛduro no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbaa ɛbɛsiesie onipadua no ama nipadua no ayɛ fine ɛfiri sɛ mɛsese no nyankopɔn bɔɔyɛ no wɔde aka ho ɛno na ɛma ɔbaa wayɛ ɔbaa ɛno nti wɔma hormones ronko mmiɛnsa estrogen progesterone follicle stimulating hormones saa hormones yi na ɛbɛboa wo ama wafa kusua na ɔnya kusua no so a watumi de afa awoɔ na wɔanhwɛ yi a saa hormones yi ɛtumi kɔ on ɛtumi ba off ɛtumi kɔ high na ɛtumi ba low ɛmu bi a ɛbɛyɛ biara no ɛde problem ne ba nti adɔktafoɔ ato ne dene imbalance hormones ɛyɛ saa ɛma problems nti growth farm yɛduro no sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛsiesie nipadua no ama nipadua no ayɛ fine na saa hormones sɛdeɛ ɛsi kan ayɛ sɛ electricity no ɛkɔ high a ɛde problem ba ɛna ɛba low so a ɛde problem ba nti growth farm yɛduro no sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa wo asiesie nipadua no ama nipadua no ayɛ kama menstrual disorders no yɛ ba bɛkyerɛkyerɛ mu anaa ɛbɛbɔ obi so wɔ mu bi a waturu mika kɔhwɛ growth farm yɛduro no na wanom sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛsiesie nipadua no ayɛ fine deɛ di kan ɔbaa bi wɔ hɔ ɔnya ne menses aduane adi aduane ɔntumi nni bi ɛno nti a doctor to ne dene ice cream period ntɔfe nko ara na obɛdi wonya menses no antumi anidi yie a nya deɛ ɔtumi furo yie deɛ sɛ ɛde ɔhaw ɛna ɛbɛbrɛ wo ɔbaa bi wɔ hɔ a aka na awɔtwe n'anum ama ne bu ne nsa no ɔbɛbɔ ne nsa no saa akɔpem sɛ menses no bɛba pre-menstrual syndrome ɛyare no growth farm yɛduro no sɛ ɛbɛboa wo ama bibia ɛyɛ fine amenorrhea na amenorrhea ɔbaa bi wɔ hɔ a mfie du no ɔmu ne nsa mfie num na ɔbaa mu ne nsa ɛyare no growth farm yɛduro no ɛfiri busumi mmienu kɔduru busumi mmiɛnsa woanhu mogya ani a mehyerɛ ɛyare turika kɔhwɛ growth farm yɛduro no sɛ ɛbɛyɛ a bibia bɛyɛ fine yɛwɔ deɛ frɛ no metrorrhagia ɛno deɛ tot busumi ne so a na awɔtwe nom no wɔyɛ na mmienu na wakɔ break ɔmu ano aba na ɔbɛyɛ na mmienu ɛde ɔhaw ba no growth farm yɛduro no sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛboa ama bibia ayɛ fine obi yɛ ne deɛ na awɔtwe obi deɛ ɔyɛ na awɔtwe mmienu a na ɔkɔ na ɔbɛyɛ na awɔtwe mmienu ɛnyɛ saa ne nyankopɔn hyehyɛ no busumi ne so a na awɔtwe no no wanyɛ koraa nyɛ n'anum anyaa ne nan ɛwɔ sɛ toa so ɛni kwan sɛ breki na wasan aba no growth farm yɛduro no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bibia bɛyɛ fine oligomenorrhagia ɔno deɛ no busumi ne so a ɛsɔ mu kɔ baako pɛ no wawie misraw ɛyare no growth farm yɛduro no deɛ aka no mfa nyɛ hwee wanhwɛ yɛ ɛkɔboa no ɛde wɔhaw aba wo so ɔno growth farm yɛduro no a bibia bɛyɛ fine dysmenorrhea painful menstruation saa ɔbaa yi ɔte yaw paa nti nyɛ adeɛ ɔbɛtumi aba adwuma na ɔbɛtumi apie abɔnten koraa ɔhyɛ dɛm ɔfefe ne na kɔkɔ mu ɔpo ɛyɛtu ɔ clot misraw no growth farm yɛduro no sɛdeɛ bɛbɛboa ama mogya no mu asane na ɔho atɔ menorrhagia ɛno nso yɛ yarebɔne saa ɔbaa yi ne menses ɛma ɛba so ɛntwa bosumi no ɔbaa gu so yɛ ne menses a ɛntwa ɛyɛ bosumi mmienu obi wɔ hɔ a gye sɛ ɛde ne kɔ hospital ɛwurahye no ɛwɔ ne paneɛ anaa ɛde mogya si ne so ansa na ne ho atɔ no ɛnyɛ saa ɔbɛhwere ne nkwa growth farm yɛduro no sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛboa ama bibia ayɛ fine endometriosis ne yɛfrɛ no anidane no saa ɛhaw ɛyare a ɛha ma bebree ɛfiri sɛ wawodeɛ ne ho ate nti woyɛ menses no na ɛsan n'akyi kɔgu tubes no mu kusua toma na asɛe wone bɛrima da sperm de koto mu a na nso asɛe na kyerɛ sɛ wode awo ɛyɛ abɔ ɛyɛ yareɛ so a ɛyɛ yie paa no growth farm yɛduro no sɛdeɛ bɛyɛ a bibia bɛyɛ fine da bia yɛba yɛtu anua ma no mfo mu a moyi so contraceptives ɛbɔ mo ho ban no yɛ a mommɛn doctor na ɔnkyerɛ mo deɛ ne mmogya bɛfa ɛnyɛ saa aduro no ebi wɔ hɔ a ne side effects no wobɛgyae na mma menses no koraa mma ebi koraa so tumi si wo ho kwan to mu growth farm yɛduro no a ɛboa siesie nipadua no nti woyɛ obi a wɔwɔ saa haw no a mesrɛ fa growth farm ka ho na nnom sɛ de bɛyɛ a bibia bɛyɛ fine yɛde yɛn akase yɛ kokoo ɛna anwene aduro yi ayɛ aduro soronko nti wɔ hɔ na nso w'ani so biriw no growth farm yɛduro no woyɛ adwuma wɔ awia so woyɛ adwuma wɔ gya ho mɛmfa growth farm ni agorɔ wɔ hɔ na nso wakoma ɛbɔ paripari no growth farm yɛduro no wo nsa ɛne wo nan yɛ tititi wapo so nyinaa yɛ ɔyɛ a no growth farm yɛduro no sɛ de bɛyɛ a bibia bɛyɛ fine farm yɛduro no sɛ de bɛyɛ a mogya no bɛtumi abu so adwene up ɛfiri sɛ adwene no wɔ ana nyɛ adeɛ a wo so bɛda bi aduane si hɔ na wontumi ne di ɛyareɛ
Yenua ma menstrual disorders ho asem ne yeka no infections messes bayia infections bia ntimi ntina mogya empompo oba ana bema wosi woni atenka mesrew yare atenka ya ade ede ti wo ho na wosi woni atenka wo hwra de no go fa mogyaduro no na onko hwe bia watenka no wafa no onfa ne mra se de bayia osu benya atenka ba bia to aduro bia pharmacy Herbal, drugstores, over the counters. Yeah, so a cast and number air to a drone, which ya can know what to be. Ready to Ashanti region had ye said a mecano, baby or boy rebia, baby ultimate never be me free beer. Bora drugstore be a ho, also pedro a friend grew fine one, yediku quiano, who drew her a be yamo, and one am sister who am Miss Row, far phone, ne traveling TV in her, or qua now their chair pharmacist. Name of so one crime, in Petamuaco, or can she drug lane. Kings walk Herbal. Tinatek na naboachi Angel Repash Angel de so per 1000 cartons kra obenyama Asama Ekus Pharmacy House of Drug and Awidama Amasama na Herbal post office opposite who wants a woman na naboachi obenya grow from Majadrono Koforidua Gamson Pharmacy obenyabi Enkoko Hillside ana Anti Akobam obenya grow from Majadrono Tachima Ebido Depot obenyabi Sana Pristia ene takwaso obenyabi wo was Ebido fie Bogoso Unique Herbal obenya grow from Majadrono Mensa or Takrade also Obenyabi or Christ is the answer. Christ is the answer. Obenyabi. Elibo or the low Obenya grow from Majadrono. Kepkos Boachiansa and Napena Obenya grow from Majadrono. Mankasip Associate Station. Sana Winiba Bisa Rade Obenyabi. Wa Obroni and 1,000 pharmacy. Tamale PK Gombila. Ubakumasi Adia. Tafuni Road Haya PFA Pharmacy. The Opebia Obenyama. Emergency the number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32. You see, you grow fine, you don't know if you say grow fine makes you grow fine. Grow fine, with your drone no, ane, yani kuku, anu namu papa, pa se upe grow fine pa na onum kwa keteso untumina. Doctor, oh, you need pardon too. I may be shirano. You man, betra. I say, I could confirm for son and I'm home, son and I'm nakam. And also, me pacho, a dear. Me pacho, I don't forbid you on my woda. Yantin frio, I don't forbid you on my wodan. And nay, any bearman and abuachi. Come on. Sompa marketing manager. Some kitu. Neyere ani adwuma yefo nyina ase yedro papa. Me so me dobo ache papa. And now we na wache na me siesie wuyi. Say na abaka se me say we do birthday. And your faculty champagne ate. And mama yim pipa. And so e the mam. Say nyame ma utim asem e papa nyina emrem. Happy birthday. Ora Derek Ofori. I mean, why never wishing your cottage, or cottage wa, and they wishing, say, Unyame and Koswaman who buy and now within our day. I, a quaba just is some primo, Bemini, Bemma, Quawa the paddy, Bemma, with your Quawa the Chabranti, oh, Quawa the paddy, ya eating a good fras in the Quasem Malady, and Cosia, while the Pawako, Yamie Shiran, who never abandoned them, or baby as soon ye papa. And now within our day, when Yamin Coswen Shiran, or no barn, Nadium baby answer any ye, Cobaja system prima. Madame Florence a champion. I also dinner with her. I am Afro, a soon a mishrapa, and so the man, the word the man of the man fan come, you, and Queen. Mammy Lucy, Margaret Sarkodie, and they wish you, Mammy Lucy, so happy birthday. Bushia for or the abeda and say, a fresh and a shop will be a doom or pay shop assistant. So, bar answer Bema or Sabushum Obama 1,000 Ghana cedis. And tea when you are free 0548557280. Where piling and stomach piling juice go quasim and shani free pedri stomach ye acidity now real
guard flatulence untumi nka untumi nkesu nina na okro no ode eye stomach guard ne kwasem siesie ye funu no na pale 0597216047 St Andrews SHS Waji 2024-2025 academic year no SHS 1, 2 and 3 Pastor CCO BC form results abamonka mo asin for so yaji wonoma tum 0244966911 Ibeku school a bishop apempradie adehye market eye gold and silver efe kwa we gold kwa na de show san say silver efe ye dey kom ye dey nsa ye hye sum me say na wo be man kama obenye sika for 2 million ko to be efo Dawson. Addition market 0598552219 Boris B. Winampa proudly fie akoko. Akoko no na makwa bia. Akono kwa organic. Papa bi. Dia din. Ni dia mle. Ni nyina. Ko to bi. Na fa ye fried rice no. Chop money no. And no bi bia. 05 Emanye kama. 44 BBC. Lawson Beverages Company. Dile man kaso. No madre ewade be ma be ye din akọ nim dodo ene ma ba wa no company ejina Leicester Ghana amoasi o amoasi yenkase pad ya cemetery pad extra long to bito obafro sope 03022352 be ye kama 5 eja tabi tenase asemi ya mama ikan wate sese usi wo ye dan ama no ye pese wo ye dan no wi na se wo ye dan ama na wo nwie de fie o betra ho eti wo se ne sei ka so ntumi nkotra bonte fie no no ni musi wo mo bra na mo ware ai ba cho me ate ye wo kan na mom no if you mbese me kotena ho if you mbese me kotena me na me kwa ha dan ama na tenem be kwa ha dan ama na tenem akwita amo me sine dan ewie because flat na kwa ama na singing room but your singing room wo yire a woni na free brabase won free o fie ho ene won free ho se bia flat bi mpo na be ha ma ne dia ye be ma na kotrema ma na sebi na se pass singing room dia jata bi ade as a disrespect you too much ma nya ni sa obaba we me netina no mu se oba be ma no oba wale a o ye dwapade o kan obaba we me netina no ma wa amoa me hwiu ne kwa hwe ma sensu amoa no ma de tiam se wa amoa me hwe ni se ma de tia me ka sa no ma de tia me ka sa ni se me pa chao wa amoa wo hwe no wansi uniema wo si mi na ni tiri mo de o ni sika ho e wo me na ko no sika no fa ma no adwuma me ne wa container mama container ho se wo si uniema se nsoma wo no ne daaye no enwa akatua wo be ne ye de minim sa na wo se bo a wa amoa kwa be so ko be so sika semu no edan kro okay di ne ko ho na fie na menwie so ni onu oku se skapa won ti me nka se e bi a mi ko nsuo ana se ensu o ye no me ko nsu pa aja tabi sole fo asem no sole ti papa fe tu de be ma me pa cho ma me do ma me nkensi ya efiti ya wada uni bibia akasi wo nwie ni nkonkrudu ya be konkrudu na de se papa get mler no eja tabi peja mu tra ampa chao wo be sa transe why wo be sa transe ai fesima no faith pa cho 10 minutes yentia ahefone etiefone na nyame asese ne so de adom ye yade ya de pa wo se ni pa bia bon ho ban fi yade ho yade abaye tamfo kese fise yade nko na etumi emani pa ekadem sese yade aba no ano odin obi timi wu yesi enipa enu ane ne nenam ha sei but ye behwe no na yesi onyare but na yade bi hye ho because one man ani amani ni padua no ho enu ahodo a onom baby a wachinchina ko ni nyina no nam se na onya yade na no odu nti no ama ne ho antumi anto no de tieni yade ndia ye nipa ne beba fisi enu ane ye die yensu aye nom kwen fa so enema de mani padua no a enye ebi yensa cigarette ene ade ni nyina ye enema emu ani padua no but enam se ja akono de nti no ye fa ye de mani padua no eno so ya na emu ani padua no ebi edi stroke ba ebi sew kidney ebi edi diabetes neba ebi nso wo ho a na ase wani enu nti na Faith Homeopathic Clinic ye bi kwan ato se ye free medical screening said o ya de tibia no brabeda fidie nso be check ni padua no ye ho no o meka wo ya de
oba abeda afidie nso ama afidie na chew ni padua no afidie no check 36 organs vital organs ne ka ho ye check wo kidney wo liver wo lungs wo heart and wo brain ye check sanema wo nyina sanema mbobo so eye ne eje adwuma ye some few minutes wo be free eno nti wo ba enya adaje mo ni padua no ehwe ni padua no fu tra nkopem na no ba bia ye de obia no ye behunu ye hunu so a ye waduro ho a ye onu pa ye de ma wa ebeboa na siesie ni padua na ma ya de eba ni padua no ho ato mesra de tie ni ye ho no clinic oba enye ho na obecheche wo yade mu ye ne ye nyadaja ehwe ni padua no ye wi a de wo de ka ho no na o de aka ho enti afidie no ye o de massage wo ye massaging chair ye massaging bed your detoxification machine eno etwe finfiri ni padua mu eno ye nuane a wadie ensu ahodo a wanom na eye enu ahodo a wanom a anye adwuma ewo ni padua mu no eno ye twe afiri ni padua mu ye wi a ye machine de wohye wani no so ho na ya wohye so ama wani na ye wo ya se eprunsio wani no eye bisi wo ho a wo se wani so wo obi ho posa nani obi ho wonsu na enisuo eta nani so ni nyina ba ye hwehwe na ye mu aduro nso ase de yade nti bia no ebekọ ekonso a emebio misraw ebia na moja no ntimi ni afusane moja no ntimi koma wo ho a na yo tititi unsa yo tititi wani ta bi wo nante kakra bi no abre wakoma bon tente mi sobra na enya adaje mo ni pedua na enhwe ne he ni pedua no a ama sabre ye kasai uni pedua no enye oye misraw oba yade no se de tie bia ho aduro edema wo na se ta peja umia na atom wo yare kakra bi a na wani mamumua na wo se chia peja na wo na ase atata ukotodwe timi ho no meso ni nyina fabra bedan yen wo arthritis no eye woposo no woposo kotodwe wati kase enompenimu arthritis ni gu ahodo your osteoporosis your osteoarthritis your gout your rheumatoid arthritis sa arthritis ya ma bobo so nyina ebia on conditions ebi ho e ba e ma ensa kura gu obi ho kura no e ba emuonum eye kro meso but more than so be behwe near share the type of arthritis near ma ehu aduru mesrew wan kasa wadue ne awudie no enkyene na odigum ya ne dɔso me so te so ma me de tie ni wo ho a ya wan kasa ye fruit juice e wo fie na enom unya pineapple bi kura na o blend ya na wo de akekeduru atum ebebo ni pedua ne ye mesrew beetroot nso ya taifa bi udidi abetime twetwa bi egu mo so na wawe e kama pa na de tie ni ya ta no musuo fi se eni pedua no anytime bi ehiansuo enti emansu kom ne wansa no musuo umas kom do cha ehani pedua no fi se ni pedua ne hiansuo se na be ye beboa ama ni pedua na tumi ye adwuma yi enti ya ta no musuo na mom de tie ni wo ta no musuo dodo wanu musuo am wo fo den still what is say wanum aye dry mesrew diabetes etimi de saa de ne ba unya diabetes a ubanum nsuo dodo de bia skomba du bebrebe am wonu nsuo enu nti e ma odwonso ntentem fisa onum nsuo no wie ya na wo sa akodwonso ni nyina che wo say diabetes ne sunsunso aso ne bi no diabetes nsa che wo ho a ebetimi asewani ebetimi di stroke aba entimi so bo ho modin say onhwe e ma diabetes no enche e wo ho wo ye be ma diabetes betimi ma mema wo sem akofom ye be how pi ade bi twa se be ye kurun bi wunu na ya asem obi ho ya twa ne na because of diabetes nti brother be check ni mu odru ebeboa na wo sugar level no yetima maintain na ma ho mesa so wonya stroke unsa da wo so wano na chia wano ni mensuo wo twe na nase me so bra ne enhwe stroke na ebe abo yenkae unsa yo tititi wo adwuma akabi no abre obi ti air condition na emfifre ete no mesa wakoma bon tentem ni nyina eye ne ma edi adanse se stroke epeseba bra na yenhwe ma entwen ema stroke ni ba na emum se stroke na ba na wo da dem ache ene wugya won ye hu aka nipa na dwene ya me so fare bre yen me so na no na che mpo a wo de fare bra ye be hwe ama ne ho ato no mesrew ese wutie me na yo ba o menses ne maye wo ba ye be hwe ni ntia o menses ye be ma entwen ema diabetes enkumu be ma bra ne mu oduru number ne ye 0244 583859 0244 583859 Tigo line here 0275 969414 0275 969414 Miso ebi ana wo de ende enye yade ambobo oboso ni bi mama o yade so anu nche se yenhwe yade bi ya yehwe wo stomach ulcer wo de fabre wo hepatitis B wo de fabre wan kasa otimu se bema wo dwonso a wo chembre bema bi wo ho a me sha ase se me kase wo yin bema so dwonso ne ba me so bra ne yenhwe yenti adwonso ne ba me so me side number na tudwa bim wo kumase ya baby a ya wa henema okobi 18 mo eho ena yewo Accra wo Santa Maria Ebuya junction na Nanteku junction wo takrade akwa Naji police station in Chope Koforidua your police junction and women just route ena wa
wo western region no Kobogo so old aseda boga dan nchen udu a enkan we ade afidie na bi hu yade no na ya modu number no 0244 583859 0244 583859 and 0275 969414. Abankasa obet krane kama ede amount medofo na wama hwaye ha nyame ya dom no dom for the dom ya December bo so ne de to so aduonu ba ko owo mi akosi ahene wa me ma me edi na finhia na achim woda all town anopa and the Church of Pentecost Penel Assembly quarter stop presiding head da bredu presiding o ejabedu and I da bredu any asore mani abusuan kakra yebekọ achim dan cemetery akwa bi na ne so if you were back or tram sister akwa chirwa fie ewo the point na yakọ assembly and ye dey na asesum bekọ akoma urade sa wo ba tampa oja ye hokọ ye na chiridin boni bia ensiye na no achiri no and ye dey back yam so watching on that public park plus BB school down animu kwa police band ni ginam DSP officer po ginam na ye nyina nso ya da urade ase e wo me maami wo ye chi ayam wa fade no enye lace fita elegant ladies or the beauty is within mobaba beta mechi sana golden eagles Accra musumba beta mechi ama maami finsha ne kama na mekuma na ya walk riding London ane ya ka sensa no ka na abesa kwasem enra me cut me hwe wanim eti bomodia na momo no nsu ye ka sensa ho ka nyensa hebro ne de ko no enti nane ya e wase animonyam enti no kwaso ai odi fo pokobra so wase maledonkai so be ko fafotum odi fo pokobra so dan fo mo ntwe no oba de mo de na da ye no so bai ami bai ba mo manfili on se nsuo ne ye basa ayo se kire oge bi cross ba na nsuo de 20 ayo ni wakwa anu akọwe oh yes Emi Pro so do ko gwanju yes sam ketwa ese mawie visa o yo ba ko be se ye konjun factories shipping companies we pay agent 0244924573 Sasam Herbal come on woman the fresh herbal mixture immune booster anyasem ketwa na wo BP diabetes cholesterol ni peduana boso insomnia ha ko kete so awo na stroke aka wa to form sciatica so wa nemtu ni peduana utumi se wo hyew chinem edro no beboa freshman capsules bema be ye grenchi ni betu prostate say you want you fresh lady come on ni tu ema white nyina na yi brayo mo ha na fe emu ye frem libido no me pato kana e ba me sha etu malaria se kra e di free ho me pato memu ba bi etu no bia obenya no pay bi 0243559319 na so koje Odi oboeba me say adrato adumenu ne kwasem akoma bo na oni ene ye wuya uti wonase na ho Dr. Ben powder kwemu abomumu ewo ene so hye de de obo heba express group me kwa abochechina Canada holidays New Zealand me kusua de obo degree 02490044 lawyer besimi ndimafo se wani ama Dr. Tamu da so fa wonsa bo wo kire so wose me ma yade adwane na yade tie mu se shata matu yade no so boboli bobo 0244774282 minya djuma nye o kope o phone na fa kira kwa na kope djuma ye kan 0308255775 holy mosquito spray no kwa djumu san tuntum holy spray tefre bedwane enson krunsu fiewura sonkronsu to bi nefa eniema ko spray wo dem wo kakra 15 minutes asan go gura dem wo so beda 0322073763 ebusuya asem dia matete ho a tete ho asem dada polena sima we sima na papa ni trate ni conclude na fe mi phones edi medase no kwase mu ni atentene ni nyina ye pe na ejata bi na mede ne ho ya obibiri ko se wotie ni nsam ni mu a
wɔyɛ na dwene so obesisi maami na mmom ɛmfa ho ne baabi akopie aha de ye ma ne kwan ɛma ne nsisi maami cause wabrɛ ɛkwan a ɔno kora fa so a wɔka kyerɛ maami sɛ asase ne nya ne dia nya ne kwan so a ne nua ba ne nua ba sɛ dua bɔ ampie mu anka wanka eto ɛna dwene so obesisi maami na mmom ye de ye ma ne kwan maami ne kyɛfa wɔ ntena fie hɔ na mmom mesrɛ me sister for su ya sɛ na dawro ma ɔma botre nso nya dwuma botre nya dwuma na enkwada no wonka wo mumum cause asɛm asi a be ma gina ne papa fa oba so gina ne maame afa no kwasɛm ni ehu ɛkyena bi asɛm bi nti te mesrɛ me sister sɛ na dawro ma wo free ha on hwɛ sɛ ɛde nka bɔ mu ɛbɛba na emum my lady minim sɛ nyɛ dan a yɛbɛ conclude asɛm no sister yi ntina fie hɔ sɛ yɛ nua bɛɛ ma so okosi dan a onkosi dan no sɛ so adu lantre oh mekra de eja mentwe wano mo so sanka ne yie mu kra kama mi ntina fie na de okosi no no nkofa no mu da bi na cha fa de chese we ni de anu wanya ade na tie no ade wa de say stand de bi my lady atten wo de ye di no si dan ni wie ni ahwe edan kra wo si ama sada moto sada ye ni padam ya bawe ni ahwe de wo si ama ni ye keto ano ya fa bibi anto so eti my lady no wasi average for why ya de my lady minua be men medine ho ai no ane ye open ne to bo ase my lady madam fi minua be men medine ho yawo e wo ni ma me poko brade me chiri se obewu ba na ho hwe oba yes ba ko ye lawyer Jesus Christ and so baba we ye lawyer okon law school untua kapa good years hey papa wa cho ya ma ko oh jai obani jai me papa yes abi jani oba ko ne de ne jai ato panti malady wo jo hwanyi malady ne kwasem se metie pa se makofo oba no ai me papa sa evangelist na prophet abegina se me nhwe no ensi asema obey kemedi hu ya bebre because no tie no wawie se obey se what obey na obey ka obey no me be ka no de o law school ni so tua ni school fees say tie udeti ejata bi oba na o law school no tua ni school fees ya kan law school entwaye da oba law school o yire nkwa ne tua hey malady oh mami me kasa oh yes ama me enye mami asem me yi mami film kra enye mami asem obey wo yes ama nkram nye mama ho me no omudi hu yawo tie asem ye kasem kire wo yes ama nkra di hu yawo tie ba na kasem no mami we woja wo kon baabi na omba so e o ma hi no mutie baabi o ma do hi no matie na be kasem a wo ti me twere ba school fees me no na school fees ne twa no masa wo na o say wo na matie free wo no na law school no law school no on just say omo books boarding just like jai wa ma yesia tie mam kasam chew because ba bia wo de nkwa we du no ye obi na wo de se nkwa we mu mami wei waja wa o ma wei wo na ani go ho na se wo ya dafo na wa no chia o ma wo ne ba behwa wo ye kan kura se ye nka mami asem so ne abija ni na wonu ana maledi ba maledi wo mu na ye mpanifo ya mo nwe master wo tie master hey mo wadwem na fi na ne wunwa manim kamom we say papa kwa zasem no ene wunwanim kamom na munya baako maledi dem ne twa to ne say efie na papa wo so wosie no ma me nya ne dia wo enya wo dia enya nkwa ne dia mumma ma adwenya adwuma tu fifio ho ma me tu fifio ko ye people sina mankora no no mu nche na nam se mu tese mu wuye ntim wo chefa kakra ka mako ofie ho enya se wo de dan ne be kwakọ ma ha abranko we enya ba bintra ti be na kansa no edana wusi maladi me ma no si ebrinit atifosia mesrewo nyaado omo ofie ono tobo ase na wanhwe yi ana wo de bem akogefo ye nyina ye ma odi kan obeka asem no na emu oya ba wo ba ye asem na ni abi eti de ye ka no wo se dan na osi ama wo no man ya brochirefo dan a ye watwe yem kopem so obewie no tifi ho owia ye nyina bedi akire ye befa wo mo value no mako value dan no ne ya hwe se be fitting a boulder wo no mama ko tema nyima sumdue no no so ne ya bijan oba kokko omo so afiefa na sumdue aba this is my judgment 0554 931 931 0548 931 931
na yenko yenim why ejata bi esre wa wo made why me pa wo chew wo babai we be lawyer enti anya wo fe akona nika oh waja na bo ba so e mo ye wo hello yanko original yasum contractor machine and no judgment no suffer sadama busu no ya gene busu because Nigeria bisa na no asem ko se ye na beba se ye fun ba di chabe so etia it is the bibi ho your motor ni go ha sa na motie ya we wa ko ya se ni because I have my papa I have the 29 na dia dia shi no no ya gene apanya ko aro ba ko so ba ko di idun kan ya ko ko da city. Hello. Hello. Pacho di yenti o. Pacho di yenti o. Hello. Hello. Ejam pacho di yenti o. Mdini Daniel Kasasi Kotiri yako. Maana so kakra mai wai. Mdini Daniel Kasasi Kotiri yako. Ile ile jana se ya si de asomdwe ni ya bla ya de na ya manti ni ya bre ya ko bi na ya manti se ne asomdwe ya na asomdwe mbefi kana ni ya ko so ka che se u de juma na me bitu je wanti tu bitu ya si ama na ya de dia juma mo ye advert ya wi patch optimism komechi hello yeah patch odi yenti o ina ta fena yenti o Mame kasa yetie o. Hello. Yete on kakasa mentie o hu why? Hello. Hello, good evening. Good evening. Yeah, me kasa si achuma agogo rumors order for your asante na kasa. Yo, I just asante to your crop ya. No, your best ever pano. Oma na di merpo, so bi federal sa ye kwa ye enkola ni ye unse ye japadia. Enkolane dia na fesu no oba sha se eware a foundation dia ya oba na wudi kan no ene depa dia enti oba ni je wotini kini free o ene be se enkolane so omun to mu de on kan enkolane mu wo efionu atem di emu esumu amma na esi aba ko da so ne se be ma no wo fu omu solete on papa o be dey ye be se na on kan akuma ntu ni yem. Yes, I'm after you. Baba man, a blanty. Oh, now say, oh no, mammy, I say we motion come. Nanya. Oh, hello, Mammy Baba Muabako, Una Udikai. Hello, 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 a giant way. Good afternoon. Afternoon. Harry, good afternoon. Today. Hello. Yeah, me kasasi diabot. Yo, yanko. Tabidi we are in Hoya. Hello. Hello. Hello, Di. Hello. Me kasasi kwa. Hello. Kasa yetie o. Madam kasa plug apa? Yetie o. Hello. Hello mama, udi baby akasa free. Le kasa free bo food, kan ase bo food. Yentie o. Bata sana mo kan de no krepa na mo kan ti sana wa bre papa. Wa bre na le baba mane de. Meme nka hwenkyere na plade mo anu no yin no nware no mo na le ba nyen o ma me yene na tugu yale wa be yale na fata na papa wa yi a wudu ma me ni ma o pana ma me ato mo ma na pana ma me ato pa ne sana ma me ye na no kwa no me da ba ni mo papa ntumi fo so no akodu ne hu a na ti su ne papa ne baby dey no dey akura ni na say buade kakra o na de wo ye eti ye kasem tu maame no eti de nko a na maame no de ayew a wani ma papa say sweet bad
Dear sister, when you say sweet bad, no. What is school fees? Hello. 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 Pacha udi yentio. Oba hima papa bi mediani omna samwa. Mikasa free etimetim tebum. Yentio. Sister ya wati we minim pa na mi oto no yi no honum force. So ni fusu ya. No one store. Aw. Di bibia mpo yi ne honum ma. Woni na danfo ba pe felisi tama so obeka ya wa free mu. Ibu sa wati oni ku Cote d'Ivoire. Wo force no ho pa. One store. But you yi no omu two force Dr. Mesa atia no James atia no. Man go no honum na ne store wo store katia pa wo no one store. One in the very guma. O kan o ma patin shirt, patin blouse bibia mi no. Na me hu ma tita no tita tan sabio no ti pa wa o to force na ma humti. Ndi ni kwen wa risu wa pa na be ma no che Cote d'Ivoire. Wa be na de be ma no ne sami se mi be ma no che. Mr. Noa on show bani na esa ahumti. Ye show hidi me se wo ba na wo de ne mafia. Wo be sole ne boto anse se wane aboto ate wo. No fro, unye papa. Kwa no tu mun kan kore. Wo ba de se me sie. E bi je ni ba to penti. Afternoon so ajo ani so. Oba ko ko so emu. Abema no to ko ni wo ye show. Abemu ane papa. Mami kana plan wanda da babo ni ka ka so no ku wo chia ne ma mi nyansa. Me abema no na swata ni na woto kata so. Abema ni fesi ta kwa. Abema no so so be ta da wa kwa tamu. Da si na wo na me ne ma me na ntam wo tie ya nkam kwa ko so na adi bo ya ni bo ri ya wo. Uma minha não posso me encontrar nem no final drão. Eu não vou ter que só uma mufão. Eu não vou nem tanto põe no assunto do grupo minha. Eu vou já uma minha não vai ser. Eu não vou chamar não é não vai ser me chamar. Eu estou na dúvida de um nosso ponto. Só na hora que um paar de se vamos lá o chico. Agora eu vou não só é fã. Agora eu coxo para não amar. Papa wa ma bla na ni ni ko ko ni ana ko to ti mo mi na ni ana ko e mi mi bia so me ti ko ni so ja o yo ba ni ko ni no ba ni to ni ti ni papa ta na so ta so na ni ti yo ba ni ka ba bra e ti o to na ma le ne ba ri o ba ni ke do ti ba e na wa ri na ko na ko bla ko ni ya ni ka Ebusia Sompa Nkomo ye de si on there you call ni shira wa ya dwumaden edata bi ya wi Ebusia for Dawood ba senteni baby ahwe free bia no be yes sure say ayaresa bia e wo Ghana hat Kumasi to be precise ye kese ayaresa bia ne de doso obia ne ba bia okọ na ye kese yure bia ya sabia na doso na so enya ba bia na wekọ a obenya results Dawood ba center eguso kayo say adanse ne de day in day out ba na eba ewi asem nsem doso obu an yare no de ayese ehunhum de me sure na me no be din komo bi na ye hunu say e wo hunhum ene ye wani so na nipadua bra wo hwe me a me kasai de ekọ nyina ye ni so enti se bibi tu nipadua na o ye hunhum de no aye ni so de Dawood ba hospital ye headquarters we say we asanwe so ye nuanom a ehwe Western North region ye chi obia baby amonhwe my lady say Western North for her papa ya me show ene odwumadi papa
pa oba ayaresabia ho no na wotwe mienu ne fie de twem ya papa ne sign by review oba say doctor sisi ejai me feel say Johnson de me sorry na makọ Johnson sebio mi enti baby a wo hwe bia no obi wa yare e ha no waye ne say ehunhum no di chi ha no de kọ ha onko hospital bia mpoda Mr. Wan hwe yi a da kope oda ya won sorry bio ana bia wo be fro kan ade ne be kan wo kam yare bebre wo ho a se to wa wo be ka so obi na eye o yare bi ti say typhoid wan hwe edru baby a typhoid tran system mu cha wo be ka so obi ye o but na typhoid yare bi ti say syphilis adabi e ba ye kan ho asem no syphilis betimi ama o de be she obi say obi na eye o because edru baby a syphilis ne tran oni pedue no mu cha system ni mu cha etimi mo anase hyehyew o ti wabo nso na hu dwan wa se ye de mako na asra wo na ase edru baby etimi mo akoma ho wo se mpane ne ye de wo akoma ho sei wo man ba akoma ba ye na that day ye consulting ye she adwuma 7 na ya pon 5 but that day ma me ninti doctor ye adwuma ma ne bo 7 pm enwumre ansa na opon because the way I war ye no o se nakoma ye test ye bibia wie syphilis no hwe syphilis e mo na ewo mogya ni mu a utimi se na atena na so ache enne doctor hwe na ma ne ho ato no enti ye ka say Dawood Eba hospital say yare ahodo bi a e ha wo no wo de bomoden a ye number na egu screen ase no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 bomode atu anamon bra na yare bi wo ho a wo beka se wako hospitals bebre but enko enye scan ni nyina na se labs ni nyina na be kire yare na e hawo enti Dawood Eba hospitals o de bra isi amema na ehwe ye no ye be sre sisi ano mana do so asen bible no credit kaka e manu do so sen ye dada manu nso bro ye so enti be ma bi a wo hwe bia no aya no wabon ho ban prostrate yare na bu I first na ye obi amami say obi benya prostrate mu ha na obi ani age na kwa anim and then me 25 years 22 years kai ba kon by 21 years ya se na katida areho Brother Dawood Eba hospital see ya show rubber cry Dr. Dawood Sebra obe treat you ne yi katita no wo de no ti ye nyansha wo katita but wo te se dwon so de wo obe gina ho a so odwonso a ema obi de mpo kakra bi na eba daddy to anamo na bra na obi a ya se no rubber pen bia obi sa ne se katita etesen a ensama obe ka kire no so be fem they say ya papa because ni pedua no sa ade foforo sen akomu a ensempi pane okra ye wo pane etesen na ye di tube e pinya so are ho mind bi oba ye mommy no Canada no usu aso doctor meti ya wankasa but ne Dr. Dawood treating duama yaresa o Dawood Eba hospital say ya so rubber ana ye nso rubber what is a Johnson de ba ko gina wa emma obi de no nso ne prostrate ni mu bia kosi se o kan sa Johnson de na asabi no asai ne ho nyina Dawood Eba hospital say to anamona bra Dr. Dawood beboa me show say eya wo eho problem aware bebre mu nsem dosho but eno nkyere se mo bi ma pressure o de to anamona bra so your ba na se bema problem bi a wo wa wo mu no Dr. Dawood say to anamona bra na so ye wadwo so krapa Metro FM obeboa e man no be say doctor apa hu me man no be say doctor apeja ya ma be ba ko say retired pharmacist odo no ane ba ne bae nyame adum doctor hwe no ama oba ne nyem 3 months na okansem bebre o say doctor wudi nipa no achi a wontu oyare ye ho anamo because ni nsamo nipa beka no obeka sa wonko ebibidro yade ye ne nete free tete bepem ne ohwe ayaresa ahodo a egum bebre okọ China ye wo traditional Chinese medicine TCM okọ China hospital ahodo bia ye traditional medicine hospital but wo bagana ha China need dia haban na omo no enom no unim de ewu Dawood Eba hospital sebra yare bi e ha obia no eni yare nko na doctor enwe say eya wo ebi na ye typhoid jaundice ana say ye ka say esichire ade no mujabro so esichire ade na diabetes pressure ma be ma bi hu adwodwo
that the men kono num no bia wan hwe a ba bia waduru no nyame na ema extra time to anamo na bra Dawood Eba Hospital bebo ya mo de so no nkyere se Dr. Dawood enhwe ye bre na so aso ye ne wo edwuso krapa kuma se edwuso krapa ye o Metro FM abrosan ya kan na Metro FM mo hwa ne wo ye number no go screen ase utie nso afre 0244 886437 0244 886437 0244 886437 my lady Yamin Shaw Dr. Dawood